هره بفكرة كنت لهر تشتي جوردا دنيري هر تجي فراوك جول دخويا نورمك گل به 3 سالا بری لچینی آفراندنه لیسکوان گوتنه قی ام گوگی با ویژن کو دری وی گل به و کالکین من میک رینگ آگونگ با آواکی وکری مسئله گولی چاره سر کریه تدی وانا میک جبو ریزن گولی آوا بکه لسر چینی خباتان کرنه جركا خورنامه هم شيرين وهم ترش جگول بی حسباندن دوی گوگ به تواهی خیزی در باس بکه جرك جوجل سرخ زيبه او نگوله دو گولین اول نگوله لیاس یمین گوله کاوار ام هنک مینا کام بدن هنجی زانم کو دست بیکا و دو قرنری ده گول چی دبه لیک گوگ راست نسکوره و بلیستیکوانک نجی دست بیدکه بکه بتاجی انجام دبه لكن الاستقبانة كي كيف باشي جول به اف سدی ستی حسباندن کجی لگوگی خستبه لأوفساید به گول نای حسباندن لسر جولي باغولي سكورك يجينا بيا بلا تشيني دور بسكنن وكل استقبالك للتربية قاضي بالدستور بكذا قاضي وسقور شفة أو جول جناي بجران براستي جيب بلي خصني خوش بلاف وش بو جوجي دست في بكارانين لبش طوري أو جول جناي بجراندن كل استقبالي ده فانسي جوليرا ببا أستنك دستي وخبده جوجي نكاربا أو فاجول ويبقى افانتاجي بليزة آي جوج ليكي بياني بكذا أو جنا جوله مولا ويخوش فورورد نوين بليسا ويبقى سنترافورا كباش وكل استقبالي ده فانسي أنقلوان فاول بكا شو أو دمج جول ناي بجراندن تفاي راسته جوان زي داترتو يلدرفاي كومي بميني خود داویا لیسکیده پشتی فیکاندنا حکم کو گوگ خیزه در باس به او جینای بجراندن نه گوله گوگ پشتی من وقتی کودکتوندر او گوله ما تو نزانی میک وكو جود كت نافا توري لانجاما بنالتيه وجوله بله راسته اوهو او در باسی رزایت بن باش ببین اوه كنت بيزي ريزن اوفسايد تفتشتين بالكشن هبشو تبقى خوشي ميك باشم وانا كيف اخونا وي باش وانا شوتينا هنا جرمه هايا مجاية دلا باكو جيكو ارتيش واروس بلايزه هرتمش بول يد جي وبخن اوفسايد من السرمايش افليس كاكا سبوريا اسبر درجفم دفلستكي بسكنينن كان كمن ماك ويسلين دوك ريزين اوفسايد بالاستقبال افاكر قبل الاستقبال جي دجي خو هم نزيكتري بولي هم جي نزيكتري يمين بكا كاركتر اكتر البارد به ويا تد البوزيشن ده باشلايه ناوس يا ميك نا الاستقبال حتى كل استقبال يجي كوما دند نافوي وجولي دابه نا اوفسايد ده قالبان بالاوي نلسره راستا ميك والاستقبال اوفسايد قابا كجوك جهفالين وين كومي درباسي هيلا دند به جبيناكا كو باس دج دفانس در باس به فورورد ايه عليه راست جي نلجي خويا قال بيا بنره الاستقبال جوجي دغرا قاف دنافا ويو جولي دكاستني او اوفسايد باشا ناوه براستينا قاوا جوجي حابيت انجل الاستقبال را او الجي خبو نكار الجي وي بيجي اوفسايد تبياهين بوي ميك بله ابشر كنت الجي خبي انكو جوج تاجي حاتبه نجيته انجي قورنري حاتبه سر مسألة وتوجي هيلا جوجي حاتبه جام تجي نابصايده نها من فهم كر افكاري حكامي اسيستاني الكترونيك يالبكه وشبيناك اكو حكامي اسيستان بل بريارة داويش بيجا ده اوفسايد او حكامه والاستقبال اوفسايد نهرجع تبي سكيدبه كوبوزيسيون او باش بكار نينه هنا ين فورورد بالاستيكيت تبليوان نبونه جا حكام جي الاستيكيت دونينه افشر ودي تبيله لو افشي تزرابي ما قطعت از نها باشترم يدن چيه ام الفاول دنارن ولو غلطين لسكين حال فرقل غلطي هنا لتسي جرينج بنجها ريزا وبنجها فوتبول دخيه دفي هركس راست درس بليزة راسنا ولا دفي بحشمنديا زرامك سبورتيف بلايزه
bê êşandin û birîndarkirin an tewnebarkirina dijberan tevgere û li hemberî biryarên hekem birêz be. Nîk? Te fehm kir? Ew barbarin. Welay tu rast bêjî kalkê min di lîska di navbera barbaran de rêza Paolê û xeletiya wan ava dike. Bibûna şopek li her derê wan bifikre. Rast e, tevgerek tune li hemberî lîstikvanê dijber. Lîstikvan tewnebar dike. Bi giştî ev bilindbûna lîstikvanê belengaz û tûkirina kesek an qerebalıqê jî ew kes tewnebar dike. û ku lîstikvan jî kizirê peyvek nexweş jî bibêje ew jî suçdar e. Niha di nava hev de şer dikim, ma ev ne pirsgirêk e mek? Ew nape cinek bi yekî û ew jî koma xwe re ji sedemî cezayek giran e. Ev rêz ji parastina qelevan e li hemberî rîşan. Ev jî ji aliyê kalkên min re Afrikan mek wikan got ava bûye. Derbas bikin dibêjin gol e. Min nedixwest ez viya bibêjim. Weke ku em dizanin qelevan lîstikvana tenê ye ku dikare bi bendera penaltiyê de dest bi gogê bike. Gava korner dibe lîstikvan divê jê re nebin asteng. Îcar divê ew li wê benderê azad e an azad be. Yekû hel dide ku di nava qelevan û gogê de bibe asteng tewnebar e. Bi tenê santrafor dikare gol bavêje. Na, ew jî wek lîstikvanê din dikare ji ciyê xwe dûr bike ve here tacê. Kornerê penaltiyê jî lê di lîstikê de qelevan nikare gogê ji tacî hatibe havê. Ango ji hêla hevalên komê hatine havêtin, gog ji hevalê wê komê ji were ji serê wan sînga wan an jî çoga wan divê qelevan çoga berhev bibe. Na were em li ser tewambariyan qelevan biaxivin. Qelevan lîstikvanê koma dijî gogê vebe jî nikare bi awakî bêkeve. Gava gogê zef dike bi tenê qansî çar gava dikare ji ciyê xwe dûr bikeve. Dikare bi tenê şeş dexe gogel cem xwe bigire. Saniye tiştê ku min dixwest bêjim ev bûgava jî wî wextê zêdetir gogel cem xwe bêle wê qerta zer nîşanê wî bidin. Tu viya dizanî mek? Gava qelevan gogê ji destê xwe derxist heta lîstikvanek din pê neleyze nikare carek din bigire. Bi tenê dikare nikê xwe bikarbîne. Wê paşî faal bibe mek? Ew nalo ji bo faolê hîn pir tişt hene. Tevgerên li sporê Ez nayê. bawer nakim pir mane. Çi me negot? Astengî heye, were em lê binerin. Lîstikvanê ku bikeve pêşiya lîstikvanan koma dijî û hewl dide ku astengî derxe û bikeve nava lîstikvan û gogê tewambar e. Ev tevger bi îndirek frîkekê pê encam dibe. Faolek çawa? Na, ev ne fol e. Ev bi tenê astengiyê ku wek tu bikevî nava min û kompûtera min. Oh. Kalkê min mek vîgil rêzên ku ava kirî Tahmin ji ber dikim qurba lîstikêvanan konspûtera qeyî wan nebaş bi şeyne serketin be. hat wateyek din. Kal derva binêre. Vê rewşê de lîstik bi frîkekê îndirek didome. Lîstikvan bi laşên xwe ji lêxistirên gogê re dibin asteng. Gava goktine be wê astengî hebe? Ev faol e. Belê, ev wek astengî ji nîne. Bi tenê bi laşên xwe bir gogê disekinin lo. Çi lîstikeka xeternak e? Dibêjin ku kizir bi firikek û tevgerên lîstikvan ne xeternak e. Ew lîskek xeternak, ev nebêje jî firikek wî bise. Kalkên nê prensî Macron jî ji bo lîstikê di nava şoreşker û zadegana rêzê nû ava kiribû. Tu meriv bi her dimingê xwe bikeve qada lîstikekê xeternak e newermek? Namî lîskekî faol ê ku tu li lîstikvanek bixî, bi rastî jî foleke giran e. Ji bo lîstikvan giran e. Gava qelevan dike gogê bigire, bilindkirina niga pir xeternak e an gava lîstikvan bi serê xwe bi sînga xwe an bi qolincê xwe li gogê xe. Ev tiştekî pir bê encam e. Ez vana tev dizanim wekî din mek. û gava qelevan hil dikişe gogê an hewl dide bigîje gogê an gava lîstikvanan dijber qansî bi peyînek nêzik be lîstikvan tewambar e. Ev baş e. Her du tevger jî ji bo lîstikvan xeterin. Yar nêcana xeterê ne diyar jî çê dibin. Ser meselê gava hewcebe jî serê xwe bixwaze bigîjîne gogê û lîstikvanê dijber peyîna xwe Oh, kontrol neke wow. ev asteng e. Hop, kabinêre mek. Ez dibêjim qeyberî ku tahaya min pê bixî ez xwe biparêzim çêtir e mek. Tu li ku derê mîk mehîna rêzê neqidandiye. Ez amade me na mek. Tu çi biyanî ez du çekim mîk. Mikrofona herî zû li rojavayê. O mikrofona herî lawaz li her deriye. Li lîstekî de dîsîplîn dû rêyê dibe. Qerta sor û zer ne wer? Kalkê min Mac Marshall van qerta ji bo lîskeke pê faolê çêkiribû. Qerta zergava li ber kizir xabin tê bikaranîn. Faola giran yê ku em tim li ser de aqifin wext wenda kirin. Qurbûna ji qolverê an jî fikekî vana tev sedemê qerta zerin. Ji bo pêvçûna bi hekem de qerta zer tê bikaranîn. Qerta zer ji bo
sar çekirni. U de kartên zer. Dibin qerta sor. Wataya karta sor ji bo lîstikvan bêjikir ji lîstikê derketine. û ku lîstikvan ji hefta kemtir bimînin kom dev ji lîstikê berdide ne wer. Rast emîk, niha karta sor kînga tên bikaranî. Kabise ez viya çê bikim mek. Ku lîstikvan bi tundî tev bigere wek viya. Kalê binêre qerta sor tê nîşan dayîn. Ev karta sor e. û ku li ber golek Beştere gotê li gogaxê tûçma werî sekinî. faolê binêre qerta sor tê nîşan dayîn. û ev jî karta sor e. û li gorî rêzên futbolê her welatî koma disîplînê divê baş be û divê lîstikvanê ji lîstikê bên avêtin an Wisa ye, wisa ye. Ez viya dizanim. Min fîkan ji bo ez wî pîroz bikim mek. Ya Na, ka were em derbasî rêzek dimibin no? Ma ne wexta beşadine ezmûna mîkmek e. Mîk tu rast bêjî. û em dikarin tiştên em heta niha hîn bûn em dubare bikin. Ez ji temaşevana re bêjim ka pênûs ku lênûska wan amade ye. Yê te heye ji Li xwemî? gogê xistin pirsa ewil. Ew ê bi wan rêzan dawî dest pê bikin faul û xeletî baş e ma. Rast e mek ji bo vê mijerim li xweydan da ez ê bihêlim. Oh! Lîstikvan li bendera penaltiyê ji bo li ber golê rê bigire, bi nikê xwe gogê dizîvirîne û bi destê xwe gogê digire divê biryara kizir çi be? Ez dibêjim qey ev girêdayê bînan solê wî ye. Hinek lîstikvan qarta sor mafên wan e ji bo solê wan. Tew dibêjin ez li ser şokê bûm. Çi komîk e? Bersiva ayê ev e a. Divê qertaza nîşanê lîstikvan bide û lîstikê bi în direk fîrikekê ji nû ve dest pê bike. An bersîv beye wê qarta zer nîşanê lîstikvan bide û gogê bi lîstik dîsa ji nû ve dest pê bike. Aw bersiv ceye. Wê dibêje penaltî û lîstikvan ji lîstikê derxîne. Ji ber solê wî li destê wî ketî û nehiştî gol be. Xalekê te jî bide xwe ku bersiva te jî ce bû. Penaltî dane ji bo komê û lîstikvanê ji lîstikê Ez ji derxiste. xwe dizanim bersîvê mek lêre yek hêsandir tune ye. Te goteka hêsantir. Baş e, ez ê binêrim ku ez dikarim çê bikim. Lîstikvan ji bo dora lîstikvanê dijî koma bigire bi hêla derkeyî tacê re baz bide. û hîna gog di lîstikê de ye wê hekem çi bike gelo? A tiştek nake ji ber ku di nava rêzê de ye. An bersiv be, lîstikvan ji bo qadê derkeve rêzê, bixe bîra wî ku destûr lîstî ye. Bersîv ce ye. Lîstikê bisekînîne heya lîstikvan pê bixe. û lîstikê bi lêxistina gogê ji nû ve dest pê bike ev çaresar bike mek. Ez pêşî dixwazim bersiva te Bersiva rast bibêjim. a ye. Na ce. Bersiva Na rast na. aye. Ne beye ne ceye lo, ev ser hilbijartonek te girt. Bersiva rast aye. Ez tevger di nava rêzê de diyare ku bi rastî jî her dem dibe. A rast e vê pir saat bi bersivîne An mek. jî lîstikê derxe û bi dîrek fîrikekê. Bersiva şanan futbolê çi ye? Xaleketin jî bide xwe ku bersiva te jî ce bû. Penaltî rast e. Ka were em biaxivin kîjan e. A wê lîstikvan ji lîstikê derxe û bi lêxistina gogê ji ciyê faolê çêbûye dest bi lîstikê bike. Tu bersiva ceyê nadî. Mîk? Ev jî dibe. Lê belkî bersîv ce be. Wê lîstikvan ji lîstikê derxe û biryara penaltiyê bide. Ji ber bûyer li ciyê penaltiyê çêbûye. Gava gog hat cem wî forward li ser nivî qada hêla wî ye. Gogê digre û kes di navbera wî û gogê de tune nebe. Devî dike ku skorek çê bibe. Pêşiye gogê skorê kontrol dike. Ev gol de hesibînin gelo. Divê ez bêjim hinek pirsên li ser offside jî hene mek. Ew, belkî jî bersiv beye. Rêzên offside bifikire. Na ji ber ku forward ku pasê bigre di offside de. Gava gog hat cem wî forward li ser nivî qada hêla wî ye. Gogê digre û kes di navbera wî de tune nebe. A na ku lîstikvan di navbera forvet û nêzî golê da be forvet offside. Lê belkî jî bersiv beye. Na ji ber ku forward ku pasê bigre di offside de ye. An ce ji ber ku gava gog gihaşte lîstikvan li qada xwe be ne offside e. Li gor te ez nerastim mek. Ez xwe nebawerim. Divê ez li birtûka xwe ya li rêx binerim lo. Ne hewce ye ez bersivê dizanim. û ce gava gog gihaşte ku lîstikvan li qada xwe be tê kevin offside e. Nerast e mek. Rast emîk û baş e ku tu li malê ku wisa be bersiv rast e. Qet rêzman ku em naaxivîn mek. Baş godar bike ev pirsa dawiye. Lîstikvanek li hêla xwe dest bi gogê dike û gog derdikeve derva. Ji bo pasiyê be Ey dike xwe. hekem. A, lîstikvan ji lîske derxe û biryara penaltiyê bide lo. An be ji ciyê dest bi gogê kirine û lîstikvan haydar bike belbî. Anca biryara penaltiyê dide. Ji ber bûyer li ciyê penaltiyê çêbûye. Li qerta zer dernexe ji ber vê penaltiyê ji xwe ceza wan biryar e. û bersiv
بيجه برگوک درکتی دریا دی روشی ده دوی پنالتی بيجه گاوا هندبول دروا آوا کرنه و برده میک Li gorî zanebûna min divê tiştek din lê zêde nekin. Tiştek din me, باشی لیکا وره ام لهنک ریزا بنرن بری از پرسا خواه داوی اینشتره بکم tu dibêjî ev ezmûna dawî ye? اف نه عزمانا تیلو میکروفونو تو دخوازی تبا بترسینی میک Aa, nalo, ji bo viya pêdiviya te bi min nîne. Em ê derbasî rêza din bibin an na. ریزین فریکیه که Ka li futbolê binêre, çawa kontrol dikin, çawa bihunerin. Yê te mek. Divê em li rêzên frîkêkê binêrin. کالکی من کراتن ماک 3 جبو وی قلوبا نافوز بدا سکناندن دی ریزی آبا کریه جبر قلوب فاول سر فاول هلا بالسكنة بالسكنة. دی توانباری بدا تکایه Ev جوور lîstikin ne paqijin, tenê ji bo hînbûnê ye. توانباری سبک به دیرک فریکی که توانباری گرام به این دیرک فریکی که به انجام دبه واقع حسان گل نه حسبینین بریال حکمه بری کو گل ببه به دست لیستیفانک به گوگه ببه سر مسئله میناویا û dikare lê yekî bixe santrafonê dij ber belî? كل يكي خصو تشوف جهه قولي حكم دستي وخاف بلندك وصاد هلا بي اندرك فيركي كي نشاندك حتى قوك بكا دست الاستقبان دو يمين كو ديرك بالاستقبان دكارا هرقو قول بافيجا بيكو قوك بهناك الدنيا ببا Ew jî wek penaltiyê ye. Oo. اي ديرك ان ديرك ديدش بات جي ناهو 15 مهتا دوري قوكي دويرين وآبا بكن ليكو هناك بري الاستخانة قوكي جوان بقاتا جبو السري خوال قوكي بخا وين راستا قرطا زروره Îcar divê goktim dur be ne wer? نهر جان توانباريا سفك لقادا إذا كرو تشوتشي، ها؟ لاندرك فيركك تي حسباندن لقادا قولي جيكو بوير تشي بوير الاستقبال هاي نبال سبياني خيزا قولي كاوا ريزك سكا. تشيكن كنا لسر خيزا قولي با دبي بكيماني نهو 15 متر دور بن Hop, ez viya dizanim mek. قابا دفانس الجي وخا فريكيك تشيكر بل استقبال ندن حتى داس بيكنا السكيل اللي حيرا تشتك دربا دن؟ بينن Çemin şunu. Çubuk kıvırları. Çemin. ايكو جو شقادي دور كت تكبر. والاستقبالك اندرك فيك كرتبه وقولي بافجا هيلا قاضا خوا هين تولي استقبالك نالي سبن وقت بيا Ev hinek lêxistinin. Ay ay, li ser gogê baxıve ez bawer nakim. Ku ev negengaz e tenê di kartonê de ye mek. قابا قولنا اسباندن ليستيك قورنا رجع هيلا دشبرا داس بيد كامي بين Fem kir. تنا تشدكي اف دانسا كنوية ها حتى ايفاري امش خورا لفر بسكنن بنالتي جي آلي كالكي من مك قوتون و هاتن عصاندن امی وگرن شورش اندستریه لجیه بنالتیه متینگه انگشتی بسکنینه کسر مسئله لهمبر لیسکبانک دقادا خودر بفو İcar penaltıya hava kir. Bigre, bileyze dîsa, binêre mek, qet wan tewanber nekir. û tew li dervayê qadê bû. نبرس كريكك تو علاقة ويجي بينينا ما بس دوام بالتاني نافاندية فاولية اللي قاوا بويا لسر خيزي جيبو وجوا خيز باشك بنالتية برياري بنالتية داين Oo, min dît. بنالتي جبو توان بارية جران يند آلية و تشيد بن داين مينا كل استقبال خوا حول بك سر يد دجبات غنجي قربان يجي الاستقبال دفانسي دستي وقبل كوكي Çelik lolo. تفهم كيف قاوا بريار بنالتي بقوك داتين سر خالة بنالتية والاستقبال يكو وي بليزة ديار دكن خالا بنالتي يجي خيزة غولي 11 متر دوره تبي اوقاش جوجي دور بسكنن Herkes dikare ji bu penaltıya li gogê bixe? كنا بيجي حكام ربي بيجي نبرس كريكاكيه كي جان جوي لي غوغي بخا او كارا ليخي Rast e were. تبي غوغي بهيلا بيش بريبكه كافا غوغ بريكات ليستكتاس بيدكه Cara diyemîn ew nikare li gogê bixe heta yekî din bi gogê lîst. Rast e. Îcar ku piştî lêxistinê çû li girsê ket û vegeriya paş ve berê ku kes bi gogê nelîse. Gol çêbe ew nayê hesibandin. ياكي دن رجيج بو جول بافيجا او جي جول تي حسباندن ليكو ياك جي قومي بكا وي قادي بري لي خصني وجول تي بات في حكم يا دوبارا بكا ليكو ين ديفانسي بكا فان قادي و تي بيشيا جول بافيجن او جي تي حسباندن
و یه فوروردی سکورک چه دکن و بش گل تی پجراندن توانباریا دوباره کرنا ji bo komê nebaş e. Ku ji her du hêla ji lîstikvan berî lêxistina gogê bikevin qadê wê çi bibe? ایسانه و پنالتی دوباره بکن کو تشتک بیانی لگوکی بکوه و دیسا دوباره بکن لیکو او تشتن بیانی لپشتی دیرک بکوه به حاویتن حکم بریار دده که گوگی جوی جیه باویجن نا تفهم کنن؟ Belê. Uy, belê maqalevan dikare ji bo penaltiyê li gogê bixe. هلبت Lîstikek çawa ye ha ha. میکروفونین میندنن چونکو داری û viya li hundir çê bike ma em amade ne ji bo rêzadin. بله امی چی بکن نها ام تاجه بیر بینن Hêsan e. Rêza tacê dibêje ku. Niha deqakî. دنگی تا وکو پیدویتی لگوری پرتکام ریزا تاجه جه آلی کالکی من ای رونسانسی مکویشن و آبا بگه جبو کما درندیه ایتالیانا پرنسس آماقوایلن جه آوانتاجه تونبونا وان ریزا دور بخه باشه کم جه ماخم بوار کرد اري 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 هلا Vay vay. Ez dixwazim serê wî bimînim. Çi lîstikeka qilêr. گاوا گوک دره تاجه گوک جلیسکی درد که بله Lê ku li wî xêzê be wê çi bibe? همو گوک گاوا درن تاجه جلیسکی درد که پشتی رویتیه که دیسا دکوه لیسکی گاوا گوک دره تاجه جارا داوی کلو گوگی خست به لیستیکوانک دشبر لوی جهه گوگی دگره دوی نگه وی لیستیکوانه یا لسر خیزه به یا لدوبه یا جیل درباس نکه لولا نگه وی سر چیز غیبه جدبه Wê çawa bavêje? سكرم دوی به هر دو دستان بگره راکه حتی پشتا سر خواه و باویجه و قاده و یکی کتاجی گوگی حاوت حتی که لیستیکوانک دن نلیزه نکاره لگوگی بخه û tu dikarî ji tacê gol bavêjî. Ma dikarî mek? ku gogla hakem bikeve û here derve weku rastî çiye derva bihesibînin an ku Wekî bar din? gogê bixe hîna kes dest nedayê ev jî taş dihesibînin ku gog nahat qadê divê li heman helî jî tacê dîsa bavêtin Min fehm kir rêz çewane. Xem neke mek. Hop! wisa Ez wekî fîlekî me. Ji bîr te nakim. pirtka xweş bîr kilo Belê ez çi gêjim? û niha dora rêza din e hey çerbû nê Li ber nekeve mek. Ez guhdarim. Li her tiştî niha tiştê divê ez ê bikim. Lê piçkê ez bîna xwe bidim. tu li ser vî erdî çi dikî Kompîtür ev? tu niha viya şikand Min hewl dida ku ez serrast bikim. ev çîlo dixebite gelo Wê ji xwe bixebite. Ez zanayê kompîtürê me. Wêzê kolêjê alî kalkê min ê Hindistanê makar me ve hate ava kirin. Ji ber gava gok derdiket derva, tilekî wî yê taybetî hebû ji bo dest bi lîskê bike. Ew dibû jûn bû bi êşa serê شبابك xwe. انت شبابك Kalkê يا min ji bo viya tişek bikirana. تاخذ بنيرة Gava تاخذ gok بنيرة serxêza يجو golê derbas dibû. انت شبابك Ya انت wî شبابك koma يا ji ber yek dest bi gogê kiribe, dor dihat ser wî komê. û cara dawî ji yên forwerdê kîjan endamê komê lîsibe, divê santrafor hayê ji xwe û lîstikvanê defansê hebe. Lîstikvanek din. Bi tenê ne qelevan. Lê ku ji qelevan an jî yên defansê jî dûr here? Rast e wê ev çavkoma dijber ji bo Korner. kornerê xwe amade bike ji ber wê biryar ev e santrafor ku ji qada golê xelek baş qefal tibe û bavêtina gogê re tu nikarî direkt ji avêtina wî offside bî heta ku gog nekije qada penaltiyê li lîskî de xuya nake û ku wisa nekir ji nû ve li gogê dixe Santrafor lîstikvanê defansê yê diqada penaltiyê da sekinandiye bixe û gol çê bibe. Ew nayê hesibîn newir. ji xwe ev ne golek ku gog ji qada penaltiyê ne derneketiye Lê ji bo golê divê li ku bisekinin. Bila ne dervê qadê be ji her derî gol tê avêtin. Lê tenê dora komê dijber ku here qada xwe bixe bite bi hesbandin jî. Gola ku tu nekî skorê, gola santrafor bi xwe ye rew çi bibe bila bibe ev gol e. Di dawiyê de lîstikvan divê cara dudiyan li gogê nexe. Heta yekî din dest pê bike an ji biryara îndirek tirkekê ji tê girtin. Na bigre mek. Na o. Tê nêzik de ji nû ve bikî gelo. Gerek nû bikî viya. Ez karim kompîtürek din bistînim. Ka were kornereka din. Kornera li vir neciribandin. Hunê mala min xerab bikin. Na o. Avaya ala ku te dixwest, niha em dîsa rêza kornerê dubare bikin.
kalke min maksil بابجا بيوني بابجا بيوني عود. اوه بساكن أنا بساكن استعنيني أو بساكن كينجز مشترى كور قوتبو مشترى ستيبل قوتبو يد ريزن كونري آوا كت بر ريسكك دجوار بو راسته باشچه بو ویلی اف کورنر گاوا لیستیوان دفانس جارا داوی بو گوگه لیستبو بریکو گو خیزا گولی درباس بکه لی هوای آن لعرته ده گوک ندی خیزه درباس بکه Ku gogj liske derb ke u paşi dîsa vegere? او سانترافورا اوجبیر نکه کد دکاره جو کورنر گول باویجه Hop! Ev çi yemek? تجار جو کورنر اوفساید نابه و دو کورنر ده دوی نهو 15 متر جو گوگه دور بسکنن جو خواب فیرکی که لیستیوان حتی جیوکو بسکن آجی بابجا جیوکو بسکن آجی جیوکو جیوکو یارا این درک فیرکیک بی داین لمبروی Gol! Yahoo! تو اللي كنت ليزيلو ازي بالتاني بغايد ما ليتو بالتاني ميكروفوني كوري ام درباسي ريزا دم ببن ببير اخوا لي بينا من چاواش ترى گوتو بو كالكي من ماكوتون ريزا بنالتي اوا كريه Helbet mek. بالتابعي هيميك دليسكي فرمي ده كوليستيك بالدم زيده و داويد به وي دور ورسته Wataya بنالتي we lêxistî lê gogl dervaye. Mahar kom rastî fehm kir penaltiye. هاي فراسته قوات غورتي سر كومي تذي قلوان همو الاستقبال القادة دكارن ده بنالتي ده جي بقرن لبالي بله كو ماك. جي بقرن دفي اللي خستنا دو يمين هركز دنابا كومي ده دفي يكي بقرن و اوجي كالكي مني مصري بون ماش كزير دفكينا لسكا عوض ده اللي خستنا لي جول ترباية لسكا دنابا مويمي و رويال آتون تبي وقت زيده جي بيسكور قديا اما ايجار هرم بنالتيان افيا هري باشا كو اجي عدلو كده تفكرم وتركتي اسكي ديار دبا Ku skor dîsa wek hev ma piştî pênc penaltiyan? وي او شاغ داس ببنالتي دم بكرانا حتى يكي زورا يا دنبر Birna bicarkî ne wer? Komek pêşî ji dest bir paşê bi ser ket. بلي تتزاني ولا منها هرن Em ê nihal ser çar hakeman biaxivin. Hı? وك شار حبي فرمي تيم بنافكرين وغنجي بريارداين كاري ويه وكي تنجي تشاواتسكي ارجي تما يوناني عند وقت حكم اسيستان شيلز جبر بنالتي خو بريندار بويه باشا 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 شار كاري وان يك جيجرن سوا Ev nikare bi vê solê bileyze. اف خالك باشا ميك اف سولج بوليستكي نباشن كالكي من يجي قاروستاني ماك امبرتل ريزكي لسر فيا اوا كريكو حكم دبي حمو سولين جيجران كنترول بك Kalkên te neştine ku kes bi rêz biçe ne wer? اف راستا ميك لي نتجدكي جرينكا او ريزا اوا كري او ام بجيتينن Dem dema lîstkeke rast e. Ma me dûbekirina rêzan qedand. Wext derbas bû. نا وقتي عزموني سيامين Mîk meke. نا امي چند پرسان لسر وان مجارين ما ببير هاني بكن Em ê niha fîlmek temaşe bikin mek. Ez bawerim ku yê li malê me temaşe dikin jî amade ne. هنا تفدنا آمادانه هنا كان هنا رانش نبانو Niha ساوا rahişte mek. Kal ser penaltî jî me pirsa bipirs. الاستقبال ده بنالتي ده لجوجي خست ونجي قلبان يكي دنج كومي نيك بلاستا سكنيا قبل جوجي يا داري نكاري بابا نكاري وجول دفي حكم A, golê napejirîne ji ber ku bi tenê yê ku li seriya gogê dikare dîrek gol bavêje û lîstikvanê gol avêtiye haydar bike. با جولي نا بجرينا والاستقبال جول هافيتيا حيدار بك جبر قلبان دست نالا فيجا جوكي Serê xwe tevî ev neke. Besîva ce guhdar bike. Golê bipejirîne ji ber penaltî rast bi ciyanîn rast. كيش تغيه برسفا راس جاي جولي بجرينا جبر بنالتي راس بجي انين لقاله Megawatt, xeleteyê ka min heye. Ez nizanim wanê li milan temaşe dikin çi dikin. حول ندكو بلا ببن تف كونسانتري بونا Başe were em bi rêza avantajê bileyzin û çend pirsên din ji wan bikin. باشا ميك لسر فريكي نهات تشتكى ديسكفان بديرك فريكي جوكي دافيجا هيلا تورا خو وجوك بعد التوري ردره هنا الاستقبال اكجي نلستيه وبيرا حكم تبقلو Dibe ku bersîv abe. Ji bo koma dijber biryara kornerê tê sendin. ام برسف بابا ام جول ناي حسباندن ودفيلي قصة جنوبة تشيبه Ance, gol nehesibîn û ji navendê lîstikê ji nû ve dest pê dike. برسف راس آية
میکروفون مگاواتیک شخوصا یمک تو نکاری لیخسنه دیرک جفریکی که گل بحسبنی مگاوات تو پرسید کیجی شخو ندیاره ولا پر بكيفه ليتشتي هري جرينك قفالتنا برسفك كو برسفات راسته خيزك شخوارة تشيبك برسك دل ديرك فريكي كي جوك الحكم دكذا وتشنافا توري بقولتي حسباندن بلي دفي روشي الحكم لا برسكريكاكا آن به حاکم نه لیستگوانه او دوی و کسک بیانی به عصباندن هو او تیمک پر بكيفه برسف جاي ناجبر اوانتاج على غسني بدا كومي وبرسف او برسیب کاور و ببجه برسف هلبت قولتي عسباندن جبر حكم ناس بينن دروشي ده کو برسیبا تا راست به خیزک شخورا چه بکه کو لیستگوان نگه خو بکار بینه تاجه ده افده به امنا وهل بجارتوك افن نه وقت تاجه ده هر دو نگجی دویل سر قادا جداندی بن بلكي برسف بيا بلي او دتاجي ده دستين خو بلندي سرسري خو كيد وبري ويل قاضي بو دنگ پشکریت کن آن برسیب جه که وقت هول بونه نه چوبه تاجه ما تو برسفا لسكبانا تزاني بلي برسف وقت تاجه هر دو نگجی دویل سر قادا جداندی بن از دبیجم که حسانه تو بریزا دزانی برسیبات راسته خیزک نش خورا چه بکه مک دورا پرسه یاته د اندرك فريكا كي جوك قرصا درباس كريا آلا كزير شبو بلند با وجوك دناف طوري ده اف قول تي عسباندن قالو بله جبر گوک راست راست نکتی اندور هنک بفکر لسرویا با نديرك نجي نجي حكام جوكي غستن نواليسكي اللي خست ديرك بو آنجه بله جبر کو پشتی دانوساندن ده بشه دویم ده کتی اندور مک از باورم تو فياد زاني برسف با جبركو نديرك نجي كزير جوكي خستن نواليسكي اللي خست ديرك بو وقول ناي عسباندن خیزک دنجیش خورا چه بکه باش بو اف برس بسن توی چوا خوا بگیینی حواله خوا کنج هفته کمتر بن باشه اونه دیسا فیلم تماشا بکن دوی نابره ده نه آنده برسب نه پر خرابه براستی جی خوش تیگی آیلید و دیسا جی به ویدیو جار بیر بینی جار 11 برسبین راست واو اف براستی جی ترانسیستور من بفریغس لی 14 آن 15 برسیوین راست راسته او یا توی جبو حکمه نابنه توی همو حاکمان بفکره ام ایدی هاتن نزیکا داویا ویدیوی ازو میک دوی ویدیوی ده ریزن فوتبولی ببیر هانین هیویدارم و باش گوی خدا بو هر آلیوی کون لیستیوان بن حاکم بن آنترنور بن آنتماشوان بن کون چد بن نخمه وان ریزه تفت وی جبو هر یکی جمره به آرمانجک جبو ام فوتبول اکراس آوا بکن به لیستکا راست فوتبول ناوه فوتبول وسایه ام ده شیرتن لیستکا راست آوا بکن ده شیرتین لیسکا راستی جالی او بی مک کی کوبه و هاتن بساندن شدو و مروه منه از لیستکوانم مروینش گالاکسیه کدن بنافتکم از مروین تل تو داری نابینم مک لبر نکوه لبر وی نها وره به شکل سر بگوتنا تا بقرف تو بسنبیلک زادگانه باشتره نها بفکر مک و از ریوتیا خو نفگر یا ما جبو ویدئوی از نها دی سال بو من ویناس کربو لبر نکوه من ده شیرتین لیسکا راست آوا کرد تو دخوازی هم ببی کاتنه هلبت ام لیستکوانن باشن براوه مک یا یکمیش بو سرکتنی لیستکه مبستا لیسکه سرکتنی کو لیسکا راست به یا دیمی لیسکا راست فاول او توانبارین دن تنه دجی راه لیستکینه شخوره لیسکی تماشا بکه فهم کرنا وی حسانه و بریز لیستک نگنگازه وی قاتلی Ev بزا قاو halatı bu evle çalıyamam. Evde bir tek bu. حالا چی تگه پرتوکا هم بیا عمی بخون اون برگه کنترول بدر باس بره تقابل رنگیشو Navim Vilas, gerek bas sanım goge. Azerim gerek bas sanım. Evacı. Ko amade bekende kazım gerek ki un vi gogeli bileyzin. Uli bas. علی عمی بلایزن جانا منو tek dere cana بسر وینک تک هرن هجمارا شاشات فيجي فوتبولي حسبك Başı kalabilerle verkisi ekti cepelerle tüce başı bir yere koydu. Hayır espere kodu kaldı tüfendiki. Ne bebe o pere ما bikle. راح يشتا علي كاري بدا فالي خو
Jivalê xwe yê futbolê re mîk. Em hatin notên dawiyê. Em dikarin ji xwe re stranan bêjin. Pir fikreke baş e mîk, pir baş e.